Jakab chik legang la khalo girwi tiso shikde nito chik simlu shida chichik danjik kaps kapti Ukraine chi sinzi Victoria Nukovchi urusuga nunshik ogne Europe nyamje tang relam zigiji temthan la chantak mako parten matang tongchak mangpo Ukraine chi jasa kifi medin tangchin tanzomne Europe nyamje chi tarcha sharwa tang ngamto chomkor jia chimpo chik peyu di nangda Dmitro Ranzini chan koyu Хотілося, знаєте, людської гідності. Ngachon rwa mi che thongge ngacho ranghangge Danzum lenga tela nyen takpe chagnun chepe jesi tele lakpe mama tongchak mangpo Ukraine ki gyayong sinzomne ngorgu lenga teji gya chimpo chongyo. Di chota ngorgu a mi gyatang gyatsam ki tseshak shoryo la yongchak se lengar chimo tela sarji chetong shimpo shindu. Di jeshilo niton chubzilu chida nipi nang la kapti Ukraine ga sinzi Yanukovchi kone le papti urusula te shorta songyo. Kapti lenga la nyamshik chinka Olga Tokorong ni tarti chara yinchi Chatham House shiwi tapchi shimji khanshik de leka cheshin bare. We had no idea what was ahead. Nga tse kare chonge wa khane shi urusui zanzil chingi ba tang tela tene lo ge rang la moktik chonge ba san nga chu loi la sharme dj urusui Ukraine yongs zanzil chi ba tang Ukraine ge misir saya mangpo rangchim ne khatar ge chong sa nga chu loi la khane shar medan lengur chi mola nyamshik chinke mi mangpo yang moktik dinang ne cheshak shoryo gere chilo niton chubjilo la urusui Ukraine ki Crimea nga khong sambo dakta zone Ukraine ki sharshos khatar ke moktik chig hangyo DJ Ukraine ki nipshiglan relam kyongken zhongshig damne Europe nyamde ki tsukhonsa shiggi gendin dongyo yina yang Europe nyamde ki kapte di tadong Ukraine la tajig mindig chi ngelin chi memo tokaroi jona tena legan ki thasho chikyang yendu What compelled Russia to invade Ukraine? Urusui shig yongne Ukraine la zanzir chi pati jimtsan zo de Ukraine te Europe ki parne se yo bere Ukraine ki tarti char shigyone Urusui zanzir la golan lagshin bare jilo nitoni sagni lo chida nipa ne Urusui Ukraine la zanzir chete makchik chongwan di na shiwi mesi chishchik lak cheshak shoryo ba shegiyo dawa jemar Europe jakab zung gotin nam nyamzum ga togne Ukraine Europe nyamri ki konsul lengen yimni taksho chegi yimbare Ukraine ki lengir chimo te chongne lo chikuri jetang ga kapsi Ukraine sinzi Zelensky ki jona te ne ku jakab ki legan taksho chepe diso chig chigayondu 20 років тому це була романтична мрія. 10 Lo років nishi тому. kon la te chanang ga milam rawre lo chi hon la te ngondun ta mgir shik te kiryo terang te ngakta me ba ga ngiyo chigre Наш рух вперед. Europe lansok chi tsose Ukraine Europe nyamri ki khonsa tsapa la yapchur chi shindu intend to do everything. ngin batsun lomi ga tgne ngler ni sabdan la tonphan dambe thosho chi yongji la kokun longgi shi gi yin December. yang thokaro ki jona Europe nyamri lansok ki Ukraine la maung pi rewa shik to jite kal chimbo chgo It yondu will be morale boost. It will be blow to Dene Russia. semshig honchi chig chagre urusula chona yangpa tangwan rabo yang chagre denda cheba ina Ukraine te urusu yangshik khapkhone tan tashir thombare Ukraine Europe nyamri ki khonsa tsapala Ukraine shon tang pamjur chela girchi chimbo shik tonggi chagsite chida chigni ki che chubshin la nima ni kirang la Europe nyamri ki hansak chimo te chokpe kab Ukraine te Europe nyamri ki khonsa lenge yime thoksho chaji yendu VOA ari launching khang hari jak riwayi London ne tang yong ne chishig chirang chi ki phabge tang hyan to shubayin